Menjua-jua membantah perpulungan sekelengi Tuhan. Pak Saenda ibagikan kami bahan sermon khotbah minggu membantah guna tanggal 10 April 2026. Mari lebih kita ras artoto. Bujur Tuhan, ibas kesempatan si ibre kendumen kami. Banci dengaka kami, erlajar karena katandu, ersikap kami Bapa, guna banci pembarkan kata Tuhan, ibas kebaktin minggu kami tanggal 10 April enda. Tuhan, kuasaindu perukuran kami, janah berikendu kami hikmat pengertiin, ibas kami megiken katandu, ibas kami erlajar karena katandu, tambah kini teken kami kukam. Menkrina serayan Tuhan sirdahin, si erkotbah wari minggu enda pekari, tambah pengangkanna pemetehna, nuriken kata di bata men perpulungan. Opelengah sehku perpulungan, kami lebih Bapa, megiken ras dalanken katandu. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto kukam. Amin. Sejadi bahanta minggu enda minggu kuasimodo geneti. Bagi anak si baru tubuh minkam. Ezekiel 36 ayat 22 seh 27 yogeken kami kata enda banta. Dage genduari pesehlah katangku enda. Aku Tuhan si erdolat kempak kala Israel. Kai sinandangi jadi kuulakoken labor kiteken kam kala Israel. Tapi guna gelarku si badia, singgoi bahandu meling ibas tep-tep negeri si ida Hindu. Kencaku cidahkan kebadian gelarku simbelin, gelar si enggo icemar kendu i tengah bangsa-bangsa, kenca bage ite bangsa-bangsa maka aku kap Tuhan. Si erdolat enggo melasken rananku. Kupake mekam lakon cidahkan man bangsa-bangsa, maka badia kap aku. Kubuat kam ibas krina bangsa ras negeri nari. Kubaba mulih ku tanah dujine. Kupirpirkan man bandu lau meciho. Janah ku bersihkan kam ibas berhala-berhala. Raskrina perkara-perkara sidebanna. Singgo ngeliami kam. Kubreken man bandu pusuh simbaru. Ras perukuran simbaru. Ku agui pusuh ndu si mekeng bagi batu. Jenari kubreken man bandu pusuh singgit patuh. Kesahku kutamakan ibas pusuh ndu. Janah tetap ku perdiateken, maka ikut kendu undang-undangku. Janah patuh man perintah, si kubreken man bandu. Seijenda pengogen firman Tuhan, guna bahan sermon ta enda. Pusuh ras perukuran simbaru. Nabi Ezekiel, nabi si ngelai i Babel. Ibas ingan pembuangan kala Israel. Ia ngelai kurang lebih 22 tahun dekahna. Sanga ia idilo Tuhan jadi nabi umurna 30 tahun. Pak Sasie tahun kelima pemerintahan Raja Yoyakin. Berita-berita si peseh Ezekiel men bangsa Israel, lid berita ukumen, tapi lid ka berita keselamatan. Situasi Israel pada masa Nabi Ezekiel erdahin, opelenga ihancurkan Jerusalem. Bangsa enda sombong mendibata. Iliamina tanah ingan na tading, alu lagu langkah ras perbahanenna. Ia munuh dengan nembah berhala. Bagaimana kecibal bangsa Israel Iliamina ngatakan sa, la ia melang geluh erlua-lua. Ngesuh, isembah naka berhala si deban, tading kena dibata, sombong mendibata. Ipake naka baal-baal bangsa si deban, dahina kerajaan-kerajaan si deban ingan na mindo penampat, la mendibata ia mindo penampat. Bagaimana ope ihancurkan kota Jerusalem maka ngidah situasi si bageni na Tuhan ku hukum bangsa Kucurcurkan pernembah ateku menbana. Ku hukum arkiteken lagu langkah ras perbahanan na. Jadi Tuhan merawa men bangsa Israel. Raskai hukumen na, ku kerapkan ku belang-belang negeri sindau. Enda nina Tuhan.
Maka ikerap kena, iparpar kena bangsa Israel. Maka banci debaku Babel, debalitku Asyur. Arkiteken memang merawat Tuhan men bangsa enda. Adi sinen relasi Nabi Ezekiel ras dibata di tengah bangsa Israel silanai megiken kata dibata, tapi Ezekiel tetap menjalin relasi baik ras Tuhan. Ezekiel Nabi di tengah pembuangan kepatuhanna mendibata totalitas. Siti pela yang git berdebat ras dibata. Patuh. Kain ina dibata dalan kena. Kain ina dibata dalan kena. Salah sadana termasuk mate pendeharana ula tangisin ina dibata la tangisina. Langgetem ngepusuh mate ndehara. Tapi bagem kepatuhanna man dibata. Maka si idah Ezekiel karena relasinya begitu baik dengan Tuhan. Hubungan nasi muhuli ras dibata idahna. Allah tidak dipenjarakan di Yerusalem. Tapi i tepi sungai Kebar idahna tahta Allah. Sungai Kebar enda i daerah Babel. Ijepe idahna dibata. Makalina Ezekiel. Ijapa pelit nge dibata ras ugakel pesaken dibata nge surah-surana menbangsa Israel Bagem hubungan komunikasi yang baik ras Tuhan. Ceda pusuh Tuhan natap bangsa Israel. Ceda na pusuhna ikatakenna. Kujapa pe bangsa laus ije gelar di bata igombangi. Enggo pe i parparken, enggo pe i pecah-pecahken. Merap bangsa enda, tapi labo bas merap dai robah. Bangsa tetap megombang mendibata. Tetap megombang. Makalina Tuhan kuja saja pe kala laus meling ibahan na gelarku ni na Tuhan. Bas kai meling kai maksud Tuhan meling ije. Kala sideban ngerana, bangsa-bangsa yang lain ngerana. Endam bangsa Israel dai. Lakin lit gegah Tuhan bukti nama latar selamat kena bangsa nenda ibas pembuangan. Ngonembah kin dibata man kala kenda lanai ati dibata kala enda. Bage, jadi nggo curnakan kala gelar dibata. Terbatas kin kelengate dibata andai, terbatas kin gegah dibata terbatas kin pemetah dibata jadi nggo jengkali kala dibata arkiteken perbahanan kala Israel. Cedana pusuh dibata nang dangi bangsa Israel. Bangsa enda lan jaga kebadian dibata si enggo milih ia. Nina bangsa si deban, bangsa enda terpaksa nading ke negrina si ibreken dibatana. Maka icurnakan kala gelar dibata. Tapi dibata enggo iukumna bangsa Israel labo kepelit jera bangsa dai malah tetap ngeluh ibas megombang mendibata ngeluh ibas kejadian sila payo rukur dibata mulihkan rukur dibata janah nina men Ezekiel katakan men bangsaku ku pepulung ia pagi mulihkan ku pekena ia mulihkan. Tapi katakan, labor kitakan iya baik. Labor kitakan dirina. Tapi ku pekena ateku diringku mulihi. Kebadian gelarku laban citoko hikala. Jadi dibata empekena ulihi nama baiknya. Di tengah bangsa-bangsa si deban si nokoh men bangsa Israel. Ipekenana kebadian dirina, kekudusannya dan kekuasaannya. Laban si dedeh kala, laban si tokoh-tokoh kala. Jadi dibata berjuang, gelah bangsa si deban ngidah kuasa dibata. Maka kaiban dibata. Nubuatan men bangsa men Ezekiel si arus ipeseh men bangsa Israel nina. Labo arkiteken kala Israel tapi guna gelarku si badia. Ku pekena gelarku ilebe-lebe bangsa si deban singgo megombang menbangku. Ipekekena bangsana, ipapulungna, ibabana mulih ku tanah najine. Telu hal, 4 hal. Kai si bandibata guna memulihkan nama baiknya. Si pertama, ipekekena bangsa Israel mulihkan. Dai enggo merap
lemas kote, perbankan itokohi kala, itindas kala, bas kadang kini seran geluhna ipekeke mulihkan. Kenca ipekeke, ipapulungna ibas si merap-merap dainari. Ipapulungna, kenca ipapulungna ibabana mulih ku tanah na jini. So pelenga ibabana ku tanah na jini, kupirpirkan bandu lau meciho. Ngatakan saben bangsa Israel Tuhan menguduskan kembali. Ku pebadiakan kam ulihi, mirpiri lau meciho ngatakan sa kubadiakan kam ulihi. Kubadiakan, kupake kam nina Tuhan. Kupake kam guna jadi saksi menkala sideban, maka aku ngasup baba kam mulih kuku tandu. Laboban kam tapi ateku gelah bangsa sideban ngidah kuasaku arah kam. Luar biasa kel perbahanan di bata si perlu kel ipetangkas ije bukan karena Israel tapi ate Tuhan guna pekena dirina mulihi. Ibas pekena nama baiknya ndai bahanna kini ulin men bangsa Israel. Ituriken ibas teks khotbah ta pusuh bangsana iplim barui. Nina Tuhan telu adisinan ibas pengegenta enda ayat 26. Telu hal si ibahan di bata ibas ayat 26 kai nina. Ku bereken menbandu pusuh simbaru. Si peduakan. Ku agui pusuhndu si batu-batun. Si petelukan. Ku bereken menbandu pusuh si lembut. Singgit patuh. Telu kata kerja si ilakokan di bata. Ku bereken, ku agui, ku bereken. Ngatakan sa pembaharuan ben bangsa Israel itu inisiatif di bata. Ras ilakokan na adalah anugerah men bangsa Israel. Perkuah ate, rehna ibas iya nari, ras pelin-pelin kel ije perkuah ate. Endai ban kami gambar hati love si erbatu-batu. Bagaimana pusuh bangsa Israel erbatu-batu. Sada-sada sinen. Kubereken menbandu pusuh simbaru. Pusuh bangsa Israel pemberontak. Ndai nggo ituriket ibas situasi. Mekeng langit patuh. Hancurkan pe Jerusalem tetap ia mekeng. Sitik pelalit motivasi nandalankan surah-surah Tuhan. Maka kai, idah Tuhan pusuh si mekeng idah Tuhan pusuh si batu-batun sumpama terdekahan pe hukum, entah lolit pertobatan bangsa enda. Gelar di bata tercurna. Maka Tuhan si berinisiatif, ku bereken pusuh simbaru. Berarti iganti Tuhan pusuh dai. Tujun bangsa Israel gelah bangsa tujun di bata mereken kengasupen men bangsa Israel gelah kai gelah bangsa enda memiliki hati yang baru untuk taat men Tuhan. Ipepulungna bangsa ipebadiakenna bangsa maka babana mulih alu pusuh simbaru. Pusuh si mekeng si batu-batun tading kena ibas pembuangan. Baba pusuh simbaru ku Jerusalem. Si pedua kendai ku agui pusuh ndu si batu-batun. Batu nggambar kensa benda keras. Pusuh si bebal. Si meserakel mempengaruhi sa. Lakai penari bebalkin. Katakai pelane bengket kubas pusuhe. Adinggo batu-batun. Pusuh perukuran emosi si langit taat mentuhan. Gambaran batu. Batu lana yang taat mentuhan. Maka Tuhan si berinisiatif ngangkat batu-batu gelah pusuhna salang sai. Berarti pekosong. Batu-batu si bas pusuh dai iangkat. Iagui. Ipindahkan. Pedarat. Maka si emosi dai. Si bekeng dai. Si pemarah dai. Si elem dai kena pedarat. Pusuh nei kosongken. Ganti alu pusuh si
lembut, daging si lembut. Ekai adinggo kosong batu bas pusuh dai, pusuhe nggo lit ingan na kata di bata. Nggo terbuka nang dangi kata di bata. Pusuh si terbuka, lanai lit batu-batuna, nggo banci menjalin relasi ras Tuhan, alu mehuli. Tindakan si petelukan ibas ayat 26 dai. Ku bereken menbandu pusuh si lembut, singgit patuh. Dai pusuh gambarkan kami gambar batu-batu, gundari idandu pusuh enda enggo bagi iisi, kata di bata, nggolit je salib kesah si badia. Semula pusuh si batu-batun igantikan Tuhan alu pusuh si lembut. Labo mengganti organ hati, tapi isina si i ganti. Surah-surah di bata gelah, enggolit bas pusuhna kesah si badia. Alu bage megegeh ian dalankan kata di bata. Pusuh si enggo ikuasai kesah si badia. Maka ibas ayat 27, kesahku kutamakan ibas pusuhndu. Jilid 2 tindakan Tuhan ibas ayat 27 Kai tindakan Tuhan, kesahku kutamakan ku pusuhndu. Si peduakan tetap ku perdiatekan, maka ikut kendu undang-undangku janah patuh man perintahku. Sinen ku bas tindakan pertama. Kesahku kutamakan ibas pusuhndu. Kenca iagui Tuhan batu-batu, nggo kosong pusuh itamakan Tuhan pusuh si lembut. Kenca nggo masuk pusuh si lembut, tamakan Tuhan kesah si badia. Kesah mekap gegeh di bata. Kuasa di bata. Kesah itamakan kubas pusuh bangsa Israel. Ngata kenca pusuh bangsa ikuasai Tuhan. Si pengasup bangsa Israel dalankan undang-undang Tuhan. Perpulungan si kelengi Tuhan. Adi gegeh ta lah ngasup dalankan surah-surah di bata. Adi pemetah ta APK batu-batun lah ngasup. Tapi adi enggo pedarat batu-batun dai, enggo kosong dai batu-batun dai, iisi alu kesah si badia, enggo lid surah-surah antars gegeh ta dalankan surah-surah di bata. Bagi si ibahan di bata men bangsa Israel. Maka si peduakan, kencang go bersih pusuh, kaini nandai, ku perdiatekan maka ikut kendu undang-undangku. Berarti lid je tanggung jawab. Adi enggo ikuasai Tuhan kesah, pusuh te alu kesah si badia. Lid je tanggung jawab kai si pertama, jaga kebadian geluh. Lanai bagi si gelgel, adi naik erlua-lua munuh nangko biasa. Tapi kenca isi Tuhan alu kesah si badia, si jaga dagi dirinta. Lanai si cedai diri enda alu ngelakukan sing gesuh. Nangko korupsi noko erbual rasi debanda. Lanai, sebab ngolit gegeh kesah si badia guna ngelawan sah. Ngelawan perbuatan yang jahat. Jaga kebadian, termasuk kebadian otak, termasuk kebadian babah bas ngerana, termasuk kebadian ibas perbahanan. Krina harus ijaga. Si peduakan tanggung jawab ta, ngelakokan karakter di bata ibas geluh si tep-tep wari. Ngelakokan karakter berarti kebaikan, kekelengan, nampati, mediate, peduli. Inilah semua yang harus kita lakukan. Berarti ada perbedaan dari pusuh batu-batun, ras pusuh si inggo ingani, kesah si badia. Bagaimana suasana pusuh bangsa Israel, si ibaba Tuhan mulih ku Yerusalem. Berarti labo saja situasi fisiknya berubah, tapi karakter sifatnya juga semuanya berubah. Jadi enda kata di bata ibas bahan sermon enda membanta, kai kawitena kubas kegeluhan adi sinen bagi anak simbaru tubuh. Enda kita melewati Paskah, ngodung Yesus ngo bangkit, ngo keke ibas si matenari. Kaikin peristiwa ibas kebangkitan Yesus kita enggo bersih. Mabaliknya skala Israel dai kuagui pusuh dusi batu-batun. Pusuh ta enggo ipebadiakan di bata lanai lit batu-batu dosa bas pusuh ta. Bersih. Bersih. Janah kita nimai kesasi badia, nusur kesasi badia kenca
Basuari Pentakosta 50 hari. Kenca Yesus keke ibasi matenari. Berarti posisi kita genduari bagi anak simbaru tubuh. Ugae. Bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Kesah si badia ibre di bata ngemen banta bagi ibre kena men bangsa Israel kesah kupusuh nagunam pelimbarui ia. Bagi kama di bata pemreken kesah si badia ngekubas pusuh ta. Nimai nusur kesah si badia situasinta adalah bagi anak simbaru tubuh. Bergantung benar kubas kepenandena. Muas melehe lalap ia nandangi susu pertendin si ibre kenandena. Kata di bata kap susu pertendin Posisinta gundari muas melehe nimai kata di bata. Lid min lalap sim pegegehi kita. Lid min lalap sim pegegehi kita. Lengan nusur kesah si badia di antara. Tapi kata di bata lalap nge ibre kena imamahken menbanta. Gelah kita megegeh. Lanai ibeng keti dosa. Si batu si mekeng-mekeng dai. Ulanai bengket dosa Ulanai bengket. Adik kita enggo ngerayakan Paskah. Ulanai mulih kita ku si jahat. Ulanai mulih ku kejahatan yang lama. Tapi kita membentengi diri, alu kata di bata. Tetaplah ku kata di bata. Bagi anak simbaru tubuh. Lalap merincuh nang dangi susu pertendin ibas nandena nari. Bagaimana kita geluh tak bergantung kubas sura-sura di bata. Janah sura-sura di bata kita patuh taat di bata. Pembabai kesah si badia kita taat dan patuh. Bas wari-wari kegeluhenta. Ya, selamat membanta bagi anak simbaru tubuh, rindu akan firman Tuhan dan bertanggung jawab melakukan firman Tuhan bas geluh ta si tep-tep wari. Amin. Ertoto kita. Bujur Bapa enggo bagikan kami katandu. Maka pusuh kami ipelimbaruindu. Bali ras kam empelimbarui pusuh bangsa Israel si batu-batun. Kami enggo ngaloken keselamatan. Kekeken Yesus ibas si mate nari. Enggo bukti kami datkan keselamatan. Bapa mengisi keselamatan tetaplah kata Tuhan jadi cikepen kami. Lalaplah kami bergantung menbandu. Katandu si jadi gegeh kami. Gelah lanai bengket si jahat ibas pusuh kami. Lanai bengket kejahatan ibas perbahanan-perbahanan kami. Tuhu-tuhu kami bersih. Mejile. Iplimba rindu kami wari lepas wari. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin.